sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka nga ipudno. Sika ka na yun, ti arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka nga ipudno. Sika ka na yun, ti arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka sika sikalaen. Di ka masursuro biyag ko alipaten. Uray pa'y hadag ni jay kanen. Kaya't ko kumaken ka nga ipudno. Sika ka na yun, ti arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka sika sikalaen. Di ka masursuro biyag ko alipaten. Uray pa'y hadag ni jay kanen. Uray pa'y aglabas ni tawen,
Ikarikyan ka Sika Sikalaen Di ka masursuro Di ako alibaten Uray pa'y at datong ni jay tanen Uray pa'y at datong ni jay tanen Damagik man ken ka nu ay ayaten nakmetlaeng Tangamin jakap-kap ne kan nu di sikatay mangisawan Adut sayang gusen kasla di paggugustuhan Dakinunang kanpay Tsak maibagay kasadyang Damakik man ken ka Sinutpud mo nga data puso Tay ka di madamdamag ko Wenno siya piman anano mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay napaypayso Tanarigat ti maikulbo Lumang limlimo taayat mo Anya ka di agpayso Al lugar tuy ayat ko Anya kadit ka ikaryan na pudno unay a puso Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ubiyag ko kinaulpi tanake mo Damakik man ken ka sinutpud no nga data puso Tay ka di madamdamag ko wenno siya piman anano mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay napaypayso Tanarigat ti maikulbo Lumang limlimo taayat mo Anya ka di agpayso Al lugar tuy ayat ko Anya ka di ka ikarian Na pudno unay a puso Di mo sawen nga awan Sigurado nga ipatay ko
Ipatay ko ubyak ko kinaulpit tanakem mo. Anya ka di agpaiso al lugar tuy ayat ko. Anya ka di ka ikarian na pudno unay a puso. Di mo sawe nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko ubyak ko kinaulpit tanakem mo. Ipatay ko ubyak ko kinaulpit tanakem mo. Denggen nyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan pudno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na guraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday ta tay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggen nyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan pudno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no bubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit
amay saka at dadakes nga apal na. Denggek man gayem, doan niya't pagsasaadam, no siya sinot pa nagkunam, ag subsubra ag purpurang, di ka di politiko, benobotante akas kanyam, asidi ganti eleksyon, sinungat at maadaan. Bakit ay adun botante, anang rugian ang dawat, sigarilyo ken arak, ken maipis pusok tingiwa. Riman na kandidato, taok day takunanan to, tagayang manglimlimo saan met anak karehistro. El kaktitig-tig na ken gara-garaw ti bulbulong, adua karkarin adua gasgaston jakpay amon ti pudpudnon, ada magmagnan nagkamkampanyan nagibunbunong ti makmakan, isuday tanti pagkapwanan ato maya ni Manongwan. El kakapudpudno ti is-isem ti kandidato, amin pakidanggayan na bareng lang no mga bakto. Denggem kailyan, ti inak maibalakad, di kay agdaw-dawat, aglalo no para tingiwat, tapno awan bales, politikon to ang mga bakla, taporma dati, kitamsan nga tay kwarta dat almana. Pod nula unay, da kay met a politiko, idulin nyo ta kwartayo, tano di masapasap, dakdakkel aparikot hiyo, at kay kaysa tayo, amang dalos ti gobyerno, laingan nyo't ag diskurso, di kay mamirdi ti padayo. El kaktitig-tig na ken gara-garaw ti bulbulong, adua karkarin adua gasgaston jakpay amon ti pudpudnon, ada magmagna nagkamkampanyan agibunbunong ti makmakan, isuday tanti pagkapwanan ato maya ni Manongwan. El kakapudpudno ti is-isem ti kandidato, amin pakidanggayan na bareng lang no mga bakto. El kaktitig-tig na ken gara-garaw ti bulbulong, adua karkarin adua gasgaston jakpay amon ti pudpudnon, ada magmagnan nagkamkampanyan agibunbunong ti makmakan, isuday tanti pagkapwanan atong maya ni Manongwan. El kaktitig-tig na ken gara-garaw ti bulbulong, adua karkarin adua gasgaston jakpay amon ti pudpudnon, ada magmagnan nagkamkampanyan agibunbunong ti makmakan, isuday tanti pagkapwanan ato maya ni Manongwan. Isuday tanti pagkapwanan ato maya ni Manongwan. Ala kadi suru-suruwen tayo, dedi agdawat ti kandidato.
ka, pinapahamog palang katawan mo sa isang pulis na yan, may problema pala kayo. Among nga raw. Nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntang yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan, pag wala kang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapno laing rumang ay panagbiyan. Itinagawid jak meten na uray, iti sa sangpet na ijay balay. Among ngarut, ha, kuna pinalaing nga asawa, ipatuirik na, baka maarabis ko to'y asawa. Nangangarut among ngarut, ha, kuna pinalaing nga asawa, at dala ngarut ang ting ebidensya, di na paila aminan, di basul na. Itan bakit pututan ka manen, barbaring lumachambaanen. Arapaap mo guwapong aubing, ay iaplag mon dayta ikamen. Day didamo pinutot ko, basbasul mo no di unay guwapo. Kinit daw mo nga ihaf-haf ko, nagmaayan na tomboy di putot ko. Di may kadua binukel ta, kinit daw mo nga ipulpak ta. Daksang gasat ta nalobat ka, nagmaayan na lugpi di anak ka. Di may katlo binukel ta, pur Diyos santo iskandalo saka. Tangiwak mo kun kunakken ka, nagmaayan na bakla di anak ta. Di may kapat abungan ni ayat, ay nagbayag di in narikap. Pinasikik ken binaliktad, gimurilya met itsura di anak. Di may kalima binukel ta, agkukurot at pistit langana. Jakayat idingem mamilit ka, tay putot ko at dakurkurang na. Awan metlaeng ti maperpektan, abungan ni ara sa astan. Posisyon ta binabalbaliwam, gustong unay style akaratilyan. Di may kanem binukel ta, ginit daw mo nga sikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera, tay anak ko kabalyot langana. Di may kapito pinutot ko, duwata darling di nagplano. Kinid daw mo ngay irapido, nagtatarot-tot meten di utot mo. Di may kawalo abungan ni ayat, agkan kanta ka nga agkumkumpas. Pinabatok na puray no na abgad, daksang gasat na kaya nakat mangalap. May kasyam inaramid tamanen, kinunam idi maudi daytoyen. Tati putno na umaakmeten, nagdisbumbar payen daytoy armasen.
Ididakelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalbasan na kat palaygit kan, pututan ka bakit isuti endinan. Tinasakit unay anaken ko, pangit angin anaputok ko. Guwapo akmet kun kunato'y naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anaturgi amin aputok ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Anda inak na sabat, umakit ngem na lapsat. Inis ma, kitkimid ma, nagtibayo to'y kaundat. No tilang tinet paudi, di pa maginawang sexy. At ang wensan ti 60, nung ay na kailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pa'y lakin na babato. Makaalino ti patong na, makaparuso pa'y lakin nila. Agbabaketa, isut kun nada kanya. Uray manoy uyawen dat di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, kudno nga agbabaketa, di dangamin na mo ti ganas, ti bakit akainayan aya. Agbabaketa, kudno nga agbabaketa, di dangamin na mo ti ganas, ti bakit akainayan aya. Yeehaw! Pumatol iti bakit, kaskala at tadlangit. Awan sa pulim di kinasamit, arakop na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis. Uray dukuri bet-bet, awan sa pulim minakinagaget. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya. Uray manoy uyawen da, di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, kudno nga agbabaketa, di dangamin na mo ti ganas, ti bakit akainayan aya. Agbabaketa, kudno nga agbabaketa, di dangamin na mo ti ganas, ti bakit akainayan aya. Pumatol iti bakit, kaskala at datlangit.
awan sa fulen ti kinasam i arakog na ken inage. Di bakit nasingsingpet nabangbang luawan mintis, kurang dukuri bet-bet awan sa fulen minakinagaget. Dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpay duma ganas na. Agbabaketa isukon kunada kaniya, uray manuy uyawen da di damit ritna tuy marikna. Agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan ayat, di dangamin na mutiganas. Di bakit